Moirang AC के मनुंग चना लैरिबा क्वाक्ता PHC के अवाटपा स्टाफ सिंह थाबिरक्नबा मरी लैनबा सिंहदा हाइजख्रबसु ताबिदबदगी क्वाक्ता की लुप मंगा ऑल क्वाक्ता कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अम्प्या AKYVO अंजुमान अमदी जामेतु उलामा की मियोय सिंहना PHC सिंहसी थोंग लोनसिंदुना खोंजंग चांगसिनख्रे PHC सोलोंशन बदुगा मरी लैनना ऑल क्वाक्ता कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर MD अब्दुल बारिकना फोंदोखिबदा लेंगाक असिदा PHC असिगी अवाटपा स्टाफ सिंह थाबिरक्नबा हाइजरबसु थौसाबिदबना PHC असि सोलोंसिनबनी मखाताना सुअथुबा मतमदा वाटलिबा स्टाफ असि थारक्तबा तारबदी क्वाक्तादा लैरिबा CSO क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंह पुनसिंदुना PHC असि शटडाउन तौबगा लोइनना चिजिम लंबीगे नेशनल हाईवे थिंगबगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइखि October Gate 7 the print and electronic media the hospital sigi doctor amadi nurse Awatpa tang da face note focus lai gravni adong asi phau bai koi sarkar na hairiba akoi Kwakta PHC asigi Awatpa doctor amadi nurse asi thabi raktamna maram oiraga ngarang phoi phoi matam tha jakibni October Gate 12 phau aduna ngasi October Gate 13 yaure hospital sida akoi doctor anova nurse adagi akoi staff thabi raktamna maram oiraga akoi ngasi dagi follow ni PHC अदुदा लायेंगबा लाखिबा अनिता स्टैंडर्ड हाई स्कूल रिलीफ कैंप त लैबा कांगबाइदगी सापम ब्रजमनी कौबा मियोय अमना फोंदोखिबदा थोखलिबा इरांग असिगी विक्टिम ओइदुना रिलीफ कैंप त लैदुना अवाबा कया मायोकनदुना लैरी मसिगी मथक्ता नारक केकलकपा कयासु यावरी मरम असिना लैंगा खमदी मरि लैनबा अथॉरिटीना क्वाक्तागी अकोइबदा लैरिबा मियोय लिस्टिंग कुंट्रा हेनबगी अवाबसी उबिदुना अथुबा मतमदा PHC असिगी अवाटपा स्टाफ थाबिरक्तुना मियामदा अनालायंगी खुदोंग चाबा से फंगहनबियु हाइखि Kwakta primary health center sigi Awatpa doctor amdi nursing Awatpa gi longcha dabasi gi damakta thabirna haituna press conference tawdana phongdokra matuda tang 3 dagi thingne habdo ai isa mak khangjawdre aduna ngasai gi hariba asi leirambadagi ai isa mak se layenge laksaba se huji ma ai relief to leibani na hojik se yamna khudong thiba haiba tare aduna ai gi family su loina mak hojik se anaba ngaktani aduna hariba sing sita koi red zone area oibani na leiriba koi gi medical officer sing amadi mari leinaba health department singna yarba athuba matamda koi gi leiriba surroundings Lairibasi 30,000 more than people's ni aduna haribasi da aikona karigumba hospital jin thinjangiba taragadi aikoi si huji asuki mat awaba gi matakta awaba mayok nare yaragadi sarkar gi maikai dagi aikoina athuba matamda aikoi gi Awatpa doctor singa se thabirtuna aikoi mapung phana aikoi gi ana layengda mai pakna wai pubu oisunu haina ai thamjari Nakal Amaromda Kwakta Primary Health Center के अवाटपा स्टाफ सिंह मेंसिनबगा मरी लैनना ngasi chief medical officer Bisnupurna khudaki oiba notification ama thokuna Bisnupur poldagi CIC nambolda medical officer oina lairibi Dr. L Nandita Devi amadi district hospital Bisnupur ki medical officer Laishram Susma Devi anibu Kwakta Primary Health Center da utilize tawkhre makhoi anima thuba matamda Kwakta PHC da join tawnaba chief medical officer Bisnupur Dr. L Raichandrana ngasi thokpa cherol mana khanghankhre